Ikaze ku mwanya w'iteganyagihe mutegurirwa na Meteo Rwanda mugiye kurigezwaho na Alphonsine Musanganire. Dukomeje kuba mu bihe by'izuba ryiganje. Ibi rero bikaba ari byo byaranze ikirere cy'uyu munsi ku itariki ya 5 Kamena 2024 ndetse no ku munsi w'ejo ku itariki ya 6 ariko duteganya. Reka duhere ku muyaga uteganijwe turebe uko bizaba byifashe. Umuyaga uteganijwe uzaba uri hagati ya metero 3 n'eshanu ku isegonda, ndetse uyu muyaga uzaba ufite icyerekezo cy'amajyepfo y'Iburasirazuba ugana mu majyaruguru y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Ku masaha ya mu gitondo nta mvura iteganijwe mu turere twose tw'igihugu, ndetse hateganijwe ko izuba rizaba ryiganje. Ibipimo by'ubushyuhe rero mu ntara y'amajyepfo bizaba biri hagati ya °C15 ndetse na °C17. Mu ntara y'Iburengerazuba igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya °C13 ndetse na °C18. Hateganijwe ko akarere ka Nyabihu ariko karere kazabona igipimo cy'ubushyuhe gito ugereranyije n'ibindi mu masaha ya mu gitondo. Mu ntara y'Amajyaruguru naho nta mvura hateganijwe, ndetse hateganijwe ko izuba rizaba ryiganje imbere ya saa sita. Hakateganijwe ko igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya °C14 ndetse na °C16. Mu Burasirazuba naho niko ikirere giteganijwe, naho hateganijwe ko ikirere kizarangwa n'izuba ryiganje kuva ku masaha ya mbere ya saa sita kugera ku masaha ku gicamunsi. Igipimo cy'ubushyuhe cya mu gitondo rero giteganijwe yo kiri hagati ya °C16 zizapimirwa mu majyaruguru yaho, ndetse na °C17 zizaboneka mu turere twinshi tw'iyi ntara. Umujyi wa Kigali uteganijwemo °C18, ndetse naho hateganijwe ko mbere ya saa sita izuba rizagaragara ari ryinshi. Bivuga ko umujyi wa Kigali ndetse n'akarere ka Rusizi aritwo turere tuba dufite igipimo cy'ubushyuhe kiri hejuru ku masaha ya mu gitondo. Ku gicamunsi rero izuba riziyongera ndetse ryiganze mu ntara y'amajyepfo n'ahandi muri rusange. Muri iyi ntara Kamonyi na Gisagara hazagera kuri °C28, ariko mu ntara y'Uburengerazuba ho harahazagwa imvura. Imvura ikaba iteganijwe mu karere ka Rubavu, aka Rutsiro, aka Karongi ndetse n'aka Nyamasheke, n'ubwo ibipimo by'ubushyuhe muri utu turere naho biri hejuru. Gusa imvura izagwa mu mirenge imwe n'imwe, kandi imvura izaba ari imvura nke. Hateganijwe ko mu ntara y'Amajyaruguru izuba rizaba ryiganje, aho Rulindo izageza kuri °C27, naho mu karere ka Nyagatare hakazapimirwa °C31, igihe ahandi hasigaye muri iyi ntara igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya °C28 na °C29. °C29 ziteganijwe mu mujyi wa Kigali ku masaha ku gicamunsi. Umujyi wa Kigali nawo uteganijwemo izuba rizaba ryiganje. Reka dukomeze turebe ikirere giteganijwe mu minsi 3 iri imbere duhereye ku munsi w'ejo. Turateganya yuko muri iyi minsi dufite umuyaga muke, ubuhere bw'umwuka buzaba ari buke ugereranyije n'ubuhere bw'umwuka tumaze iminsi dufite. Ibi rero biratuma duteganya izuba mu bice duherereyemo mu karere muri rusange ndetse no mu Rwanda. Twagira ngo rero dusoze tubabwira igihe ejo izuba rizarasira n'igihe izuba rizarengera. Hateganijwe ko izuba rizarasa saa 12:03 za mu gitondo, rikarenga saa 12:03 z'umugoroba. Murakoze gukurikira iteganyagihe, tubarakira iryo ku munsi w'ejo, mugira umugoroba mwiza.